Omubaka ow'Ishaza lya Magola South rukushanga mu district ya Sembabule Goretti Namuga akatwa mu kugaruka mu bantu be okushijuma kw'enteekateeka ya sente z'eby'emiruka ya Parish Development Model erikugenda omu maisho omu kicweka eki. Ogu erizooba yahikaho omu kyaro ekya Kasana kandi oku tariho mwebembezi weena omu nteekateeka egi ou yashangayo. Ekituzizza emabega bakulembeze kujooga be bakulembera. Bwanyuma y'akaire kake omu abebembezi omu nteekateeka egi ya Parish Development Model Kalanzi Misuseera yahika omu mwanya ogu kandi yatangaza abantu bwanyuma y'okushoborera ngu emirimo eri omu nteekateeka egi emukiriza amaani ngu eshaaha yoona nabaasa kuhendera anagireho omurimo. Sembabule genda kuddamu netwenyiwa ogenda okugira otyo munagamba nti bagenda tuwa emitwalo gyo8 nange kenyini Kalanzi ayogera nako waddamu. Ebyo bikiri aho Town Clerk wa Matete Nalwima yashoborera ngu enteekateeka egi eine oburemeezi bw'amaani kandi n'abantu abarikugikoreramu tibaine kasente akarikubabaasa kukora emirimo yaabo ekirikubareetera baagemeserezebwa okushaba aha bantu sente. Ky'oba owulira nga babadde basaba amafuta bakola batya ng'era bwe nkugambye tewabaddewo facilitation eyimiridde eva mu gavumenti wabula olwa outcry eyo ebadde eyogerwako gavumenti n'etandika okukirowoozaako era sente ezo zaakajja omulundi gumu bukyanga puroguramu eno etandika. Omuringo nigwo gumwe Kalanzi yashoborera ngu baine oburemeezi ab'okugira ngu abantu nibabateekateekamu okuba baine sente kandi obwo bataziine barikugyendera aha biragiro bya gavumenti baaza kugira obu baaziheereza. Tugamba abantu abalina kulevenu tebakuwa sente kakati ate abantu batulumba nosanga omuntu n'apaakinga motoka awo ng'eyo abaturage bagamba buri mushaki waitu bashoborera gweteekateeka egi ekabaire etari mbi munonga konka ko barikuza kugiganyirwamu bamara obwire bwingi nibagijwera ekirikureetera na sente zaabo zagyenderamu. Tasaanyaamu nnyo sente nnyingi nnyo mu ntandikwa. Ebibiina byasukanga tusaba sente ekibiina kino tuvaayo ne tussaayo eno akawunti tugulewo mujjukira n'ezizinga wano sente zeyatukuba. Ebyo bikiri aho Faizo Serwagi oli omuhwezi wa RDC mu district egi yayehanangiriza abakozi ba gavumenti okutaho omutima kurebeka ngu bahwera abantu okuganyirwaho mu nteekateeka egi batatungira ebiremeezi bw'amaani. Njagala kubasaba abasebo ne bannyabo enteekateeka za gavumenti zino zonna tetuteekamu byabufuzi, tetuteekamu bibiina, tetuteekamu mawanga, tuteekamu madiini, tutambule tukulaakulanye ebitundu byaffe. Omu bigambo bye Honorable Goretti Namuga yayanangiriza abantu abarikukora mu nteekateeka egi okufaayo munonga okurebeka ngu baheereza abanyayuganda omu buringaniza kiwera enteekateeka egi okuhwera abantu nk'oku gavumenti yabeera egitebeekaniise. Abantu bano babanga bakooye ensonga eno ekolebweko babanga tebaagala kweyongerayo ebbanga eriddako mulonde abanaasobola okutwongera naye ate attaku egenda kubaawo kubeera tulina gwogenda kulonda akolere buki bwereere. Ogu yagarika yahenangiza abantu abarikwebembera okukira munonga abakazi okutaho omutima kurebeka ngu baganyirwa mu nteekateeka ensya eya gavumenti eya Grow babaase kwetunguura. Naye ng'abakyala bwemba nga mulina bizinesi zemutandiseeko n'abatanatandika mujje tubabangule bagenda bayigiriza omusomo mulungi nnyo. Makuraga Gashakwa Nakamya Francis Kanalutaya aba Sky TV ag'enshonga muri Sembabule.